Haya, nyakora mwe kwa ya Homabe, teri nyaka Thika, kama ohala kachiel gi tije mamoko nochunge boma ma Thika, tok yamo maduong' kuthe boma no kendo lwaro yien ma odina paya. Thoth ji bende no otony e lwet tho tok yien moro lware apis mar posta ma Thika, kaunti no ma Kiambu. Moko kuom jodak kod johala ma boma ma Thika manoyudo ng'ikruok kotenore gi masira ma kamano nolero lal mane giyudo kotenore gi masira mar yien manolware boma no. Bende giko tend kaunti ma Kiambu mondo ket paro e yore mag tieko masira ma kamago ka masira ma kamago bende notimore wige machuok mokalo kama miyo moro noyude hinyruok mokalo. Imekuwa ni muda wa saa 9 hivi kielekea. Mti tu ikakatika na ikaanguka. Kwa bahati Mungu ametusaidia, hakuna mwenye ameumia, isipokuwa tu vile mnaona tu hasara tu kidogo, lakini tunashukuru Mungu tuko sawa, hakuna mtu ameumia. Iko mti imeanguka hapa na imeangukia gari. Na tunaomba, tuko chini ya gavana wetu wa Matangi, iko watu wanafanya section ya kukata miti. Hapa, hata hapa KCB, iko miti ingine imeoza hapo na iko karibu na bank. Iko ingine hapo police station imeanguka saa hii. Hii hapa, mimi nimepigwa na gari nikaanguka chini. Iko mzee mwingine anafanya kazi hapa ya kuuza gazeti, amekogwa na chuma akitoroka na gari yake imelaliwa na mti.